Менә инде бүген Рамазан айының 19 елдагы 11 көндә үтеп китте. Бүген без Мәскәүнең үзәгендә штаб татарларының бинасында яшьләр белән бергә җыелдык. Менә шушы Рамазан шәриф ае турында шушылай ук яшьләргә сөйләгән вакытта, аңлаткан вакытта, яшьләргә генә түгел, инде аларга бөтен кешегә сөйләгән вакытта кешенең күңеле белән, кешенең эчтәге шушы руханият ягы белән шушы Рамазан шәрифнең биеклеге һәм зурлыгы турында бөтен аңларга тырыша. Ашһаду ан ла илаха иллаллах. Ашһаду ан ла илаха иллаллах. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Сегодня здесь ифтар проходит в священный месяц Рамадан. Я очень рад здесь побывать. Меня пригласили на ифтар сегодня в такую группу татарской молодежи. Очень много прикольных спикеров было, хазраты, уважаемые люди, которые рассказывали и про войну, и про мораль Рамадана, и про вообще интересные вещи, которые нужно знать молодежи. Я лично живу здесь недалеко, впервые здесь, мне очень понравилось, сам держу пост месяц Рамадан, и мне было приятно здесь совершить разговение. Я держу розу. Это месяц очищения, в первую очередь. Во-вторых, это месяц сближения с Аллахом. И вообще, это самодисциплина и возможность понять бедных, немощных и так далее людей. Ну и проверить себя и как-то стать лучше. В течение года мы потребляем очень много пищи. И самой разной, даже не совсем полезной. Ну, в плане очень много химикатов в разных продуктах питания, и даже фастфудов много в жизни. И мы истребляем наш организм, когда очень много он работает на износ. И в течение 12 месяцев мы 1 месяц посвящаем тому, его можно еще назвать очищением. То есть мы очищаем свой организм от многих шлаков и, как сказать, очищение организма от столь большого потребления, что есть в нашей жизни. И вот это держать пост полезно с точки зрения медицины, но для нас важна еще и духовная часть. То есть, держа пост, отказываясь от еды, питья и интимных отношений с женой, это удерживает себя от того, что биологическому человеку очень любимо и важно. Вот. И вот даже на работе меня спрашивают, как так, ты без еды, без питья, ты, наверное, злой. Я не злой, наоборот, ты как бы находишься на таком уровне, где духовная твоя часть очень важна, ты акцентируешь на это внимание. И ты об этом думаешь. Что такое духовная часть? Это моральные устои, это отношения между людьми, отношения в работе, отношения в семье, как ты относишься к своей семье, и к своей жене, к своим детям, к своим родителям.
И когда ты думаешь об этом, то ты более внимательно к этому относишься. То есть начинаешь уважать своих родителей, семью, жену. Ты до этого уважаешь, но сейчас ты держишь себя в неком балансе в течение этого месяца Рамадан. Поэтому это очень важно. И особенно если привили это с детства, то значит с годами ты будешь мудрее и умнее. Ифтар айының иң мөһиме ул әлбәттә ашамаска кояш байганчы һәм кояш байгач аннары инде Аллаһ Тәгаләдән сорап ашарга башларга һәм бу мөселманнар өчен ул ашаудан тыю гына түгел, бу мөселманнар өчен изге ай, чөнки бу айда фәрештәләр җиргә төшәләр дә һәм безгә бөтен без теләгән яхшы теләкләр, теләгән әйберләрне бирәләр. Һәм бу айда бөтен татарлар, мөселманнар иң изге теләкләрне сорарга тиеш һәм бу айларда яхшы әйберләр эшләргә. Без бу елны Дом малюткига барган идек, ул Калугада урнашкан, һәм Дом престарелых ул Ржевта, һәм без сезне дә шундый яхшы эшләрне күбрәк ясарга сорыйбыз. Сез дә күп яхшы эшләр ясасагыз, бу дөнья чистарак, яктырак була. Һәм бу изге Рамазан аенда гына түгел, һәр вакыт үзегездән башлагыз, яхшы эшләр эшләгез һәм бөтен кешегә булышыгыз. Без бу дөньяда яхшылык эшләргә килдек һәм бу сезгә мәгълүмат булсын. К примеру, человек может получать зарплату в 100 000 рублей, при этом к концу месяца не оставаться ничего из этого. Все куда-то уходит, постоянно что-то. Вроде бы как, кроме всех расходов, у него должно оставаться 60 000, да, или там 50, но по факту не остается, потому что каждый месяц, каждый день что-то происходит, какие-то курьезные моменты происходят, у него затраты. К концу месяца у него ничего не остается. Другой же человек получает 25 000, и он 25 000 сохраняет к концу месяца. Почему? Потому что Аллах Та'аля ему дает причины там, тут, мама отправила посылку, тут еще долги вернули. То, что, смысл, что к концу месяца у него остались деньги. Это очень таким простым способом, да? Но баракят, это все-таки, наверное, баракят, он благодать от Всевышнего Аллаха Та'аля, благодарность за ваш правильный образ жизни или правильный образ ведения бизнеса. Когда, вот, например, спрашивают у человека, да, один человек объяснил по-своему баракят. Что такое баракят? Овца сколько обычно, вот, скажем так, рожает детей? Сколько барашек рожает? 2-3 максимум, правильно? А собака? 8. А в доме людей что больше обычно? Овец или собак? Вот у богатого человека. Вы видели, что у человека было 50 собак? Или 100 овец? Богачом считается тот, у кого 100 овец. Или 100 собак? 100 овец. Вот в чем. То есть Аллах Та'аля дает баракят в халяле. То есть, как бы не было много собаки, остается только одна или две. Для охраны, для хозяйства и тому подобное. Но как бы мало не рожало, то есть барашек, его человек пытается сохранить, приумножить, сохранять, выращивать. Это некий, может быть, далекий, но очень видный пример. Дальше ислам. Мы в прошлый раз разобрали некоторые виды финансовых инструментов. Сейчас же я хочу разобрать именно денежные финансовые инструменты. То есть ислам больше обычно прибегает к целевым кредитованиям. То есть он не дает деньги под развитие, под что-то, еще что-то. Оно больше обычно вкладывается в, к примеру, покупку недвижимости, покупку
технологий или в покупку станков, оборудования и тому подобное, да? То есть оно больше как целевое, и в большей степени оно является... То есть в любом исламском договоре есть некий предмет. Ислам запрещает давать просто деньги, беря проценты от их использования. Это называется судный процент. И он запрещается в любом виде. Но при этом разрешается 3 вида, скажем так, денежного обмена между физическими лицами. Первое – это просто благотворительность, когда человеку тяжелая ситуация, он просто дает ради Аллаха ему в долг. Оно не облагается никаким НТС, оно не облагается никакими дополнительными прибылью. Человек просто отдает, скажем так, 100 тысяч и ожидает по истечении срока долга, ожидает эти деньги обратно, без каких-либо приростов. Второй вид – это когда человек вкладывается в бизнес. То есть, условно говоря, вот друг мой Айдар, он говорит, у него бизнес, но нету денег. Я говорю, у меня есть деньги, но нету времени заниматься бизнесом. Держи деньги, и мы вместе занимаемся бизнесом. То есть, условно говоря, я являюсь соучредителем данной компании. Изге Рамадан айында мындай жыйылыш кичелер бизге бик тансык та түгел, но бик зур эш дип уйлыйм мин. Мындай кичелер еш уза штабта яшьләрне бергәләп, олы поколениялар белән бергәләп, бергә авыз ачулар ул бик файдалы дип уйлыйм мин. Татар телендә сөйләшеп, бергә бер фикергә килеп, бер темаларны сөйләп, бик кирәк эш дип мин уйлыйм. Чыннан да инде Рамаданны үзем тотканга күрә дә Алла Тәгалә кабул итсә иде. Күбесе яшьләр монда, күбесе яшьләр киләләр, студентлар, кайберләре әлдә Рамаданны тотмаска да мөмкин. Шуңа күрә алар үзәк эшләрдән пример алып, ураза тота башлыйлар, дингә якыная башлыйлар мин дип уйлыйм. Шуңа күрә Рамадан ул безнең өчен бик изге ай, ул бит инде ачтыру гына түгел, ул бүтән уйларыңны, бүтән хәрәкәтләреңне нидиләрендер тыйнак тоту, үзеңне тыйнак тоту өчен барлыкка килгән. Шуңа күрә Рамаданнарыбыз кабул булсын. Когда вы берете книгу какую-то, вы погружаетесь в эту книгу, погружаетесь в мысли, в атмосферу, в ауру того человека, который писал эту книгу. То же самое, когда вы слушаете проповедь или какой-то ваказ, да, будь то цитаты аяты Корана или изречение пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Вот эта передача энергии мысленно нас должно погружать в ту глубину, которую передает передатчик. И это очень важно на самом деле. И поэтому, я так думаю, иншаллах, минут 15-20, хотя бы после того, как у нас уже пройдет трапеза, я хотя бы пару историй жизни приведу и немного хотел бы рассказать о месяце Рамазан. У нас действительно, да, вот идет месяц Рамазан, и в 2019 году, в этом году практически он уже вот почти треть уже прошла, уже потихоньку продвигаемся к середине этого месяца. У нас сегодня 11-й день этого благословенного месяца. Хотел бы тоже немного об этом рассказать, возможно, кто-то из присутствующих. Я так думаю, конечно, что не слышащий тот человек, нету такого человека, который не слышал об этом месяце. Но все-таки иногда бывает интересно послушать, да, со стороны, и можешь услышать ту информацию, когда ты не слышал и об этом никогда не думал. Такой маленькую притчу из жизни хотел бы привести, вот, вдобавок к Мухаммад Хазрату, Хазрат Исамарину. Да, тоже человек со знаниями, человек обучался в священном городе. Вот он рассказывал насчет бизнеса, тоже просто одно слово хотел бы добавить к этому. Однажды
Умар ибн аль-Хаттабу, да, это второй праведный халиф, о котором уже рассказывал Мухаммад, пришел некий верующий и сказал: я, Умар, разреши мне делать бизнес с верующим. То есть вот у меня есть, говорит, партнер, бизнес верующий, говорит, можно, говорит, мы с ним начнем бизнес делать. И Умар спросил: ты, говорит, его хорошо знаешь? Он говорит: да, я хорошо его знаю, мы с ним вместе намаз читаем. Он говорит: он верующий мусульманин. Возможно, вы это знаете, возможно, слышали, но я хочу повторить. Ты, говорит, ответь мне на 3 вопроса. Если ты ответишь на эти 3 вопроса, я тебе разрешу. Первый вопрос. Ты, говорит, был с ним в пути? Ты, говорит, был с ним в пути, изнуряющем пути? Сәфәрдә бергә булдыңмы ди? Аның белән сәфәр кылдыңмы ди? Зын юлларга бардыңмы ди? Юк, бармадым. Нет, говорит, я, говорит, не был с ним в пути. Первый этот пункт, оказывается, человек себя выдает, какой он на самом деле, когда он попадает в тяжелую ситуацию во время какого-то путешествия. Возьмем хадж, да, возьмем хадж, путешествие в Мекку, как один из примеров. Второй пример, второй вопрос говорит, он говорит, ты, говорит, давал ему большие деньги в долг? Он говорит: нет, я не давал ему большие деньги в долг. Вторая причина узнать человека поглубже, получше, это большие деньги. Когда человек сталкивается с большими деньгами и с большими возможностями и статусом, человек может просто потеряться. Второй показатель – это если человек берет деньги в долг, каким образом вот он уже эти деньги возвращает. Потому что когда человек берет деньги в долг, он обещает все возможное. Верну там в такое время, в такие сутки и так далее, и так далее. Когда приходит время отдавать, человек начинает ухищряться, человек перестает поднимать трубки. Возможно, вы частично попадали в такие ситуации, да, даже с вашими друзьями, когда отдаете деньги, а потом уже забрать не можете обратно эти же деньги. И третий говорит, ты, говорит, возможно, он твой сосед, если, потому что третий показатель человека, сосед знает соседа хорошо. Тот говорит: нет, говорит, я, говорит, с ним не был в пути, я не давал ему деньги в долг, и он не мой сосед. Тогда Умар говорит: ты этого человека совершенно не знаешь. То есть просто то, что вы читаете вместе намаз, это не означает то, что ты его хорошо знаешь. Вот пока ты, говорит, его не испытаешь в этих 3 ситуациях, ты ведь не сможешь сказать о человеке, какой он есть на самом деле. Потому что на самом деле на сегодняшний день это вести, да, бизнес, тем более исламский бизнес, он настолько его тяжело вести, так как вот сегодняшний обман, который просочился между рядами людей, между отношениями, да, он очень легкий. Это один из признаков конца света, о котором говорил наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да, мир ему и благословение, то, что такие явные грехи, они будут совершаться открыто. Они будут открыты, и люди привыкнут к этому. Да, к примеру, да, это распитие спиртного, это убийство человека, это колдовство, это другие такие пагубные грехи, которые люди совершают, они будут совершать открыто. Меня сегодня позвали в штаб татар. Сегодня мы собрались по поводу того, что сегодня проводили Рамадан. Рамадан я уже держу, ураза точнее, я держу уже 3-й год. Так вроде бы легко проходит. Каждым годом все легче и легче. И я думаю, этот месяц один из важнейших. Мен бұл Рамадан айында ураза тұтам. Бұның бірінші күн. Һәм 11 күнді мен тұттым. Бұл айда ел сайын бик рәхәт һава торышы. Мен һәр елны үземне шундый рәхәтлектә хис итәм. Барысы да шундый җиңел шикелле. Көне буе ашамыйча, эчмичә йөрү дә ул белмим ничектер җиңел. Менә инде минем истә бәләкәй чагымда шушы иртәнге 4-тән 5-тән торып, мәчеткә барып, анда садакалар әзерләп, Гаит көнен каршы ала идек.
Шушы бәләкәйләрнең безгә тәрбия биргән вакытта безнең әти-әниләрдән, әби бабалардан калган шушы безгә ул ишара, ләкин дин белән бәйле бик мөһим әйбер булган икән ул. Кешене бәләкәйдән үк дингә өйрәтү, шушы юмартлыкка өйрәтү. Ничек әйтәләр, бездә исегездә булса, Рамазанның теге бәләкәй булган вакытта Рамазанны тотырга авыр. Синең айына башында бер көн тот, уртасында бер көн тот, азагында бер көн тот булса да дип әйтәләр. Нәрсә өчен? Безне өйрәтер өчен. Менә инде хәзер без үскәч, без олылайгач, бәлигатькә ирешкәч инде һәрбер ата-ананың бурычы үзенең баласына шушы дин турында аңлату. Чөнки ата-ана баласы өчен җаваплы була. Ата-ана баласына нинди тәрбия бирә, моның өчен хакыйкатьтә әти кеше кыямәт көндә Аллаһ каршына җаваплы булыр диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер хадисендә нәрсә диде? Әти диде, баласына иң кыйммәтле нәрсә әйбер бирә алыр диде, ул матур, тәртиплек, әдәплек. Менә бүгенге көндә шушы инде менә безнең Рамазан шәриф айларында шушы ифтар вакытларында безнең шушы Рамазан безгә күп мәгълүмат бирә. Беренчедән, безне тәртиплеккә өйрәтә. Икенчедән, безне юмартлыкка өйрәтә. Өченчедән, безне сабырлыкка өйрәтә. Сабырлык нәрсә соң ул? Сабырлык нәрсә ул? Сабырлык безнең кайсы яктан карасаң, шушы якка без аны юнәлтә алабыз. Мәсәлән, намазга каршы сабырлык кирәкме? Кирәк. Уразага каршы сабырлык кирәкме? Кирәк. Безнең сабырлык бар. Бер якка гамәл гыйбадәтләргә, Аллаһның кушканнарын үтәүгә, икенче яктан Аллаһның тыйганнардан тыелырга. Сабырлык харамнарга каршы. Өченче яктан үзеңнең инде ачуыңны тотырга. И вот с этого места можно я на русском языке скажу, так как думаю, среди народа есть. Аңлайсызмы татарча? Ярар, алай булса татарча сөйлим. Менә безнең күп вакытта мусульманлык каян беленә? Мусульманлык каян беленә? Башта төбәтә яулыктан беленәме? Мусульман булмаган кеше төбәтә кигәнен күргәнегез бармы? Бар. Мусульман булмаган хатын-кыз яулык бәйләгәнен күргәнегез бармы? Бар, андыйлар да бар. Димәк, дин ул нәрсә? Иман шану, Аллаһка шану, ахирәткә шану. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вагазында сөйләп башлаганда һәр вакытта тотына иде. Кем Аллаһка шанды һәм ахирәт көненә шанды? Мәсәлән, яки хәерлелекне генә сөйләсен, хәерлелекне, изгелекне сөйли алмаса, берәр дә дәшмәсен дип әйтә иде. Чөнки күп вакытта халык арасында динне тараткан вакытта дингә киртә булып торучылар да бар. Үзе дә динне юллап аңламый, динне аңлата да белми. Бүтән кешеләрне теге юзаклык катыра, кешеләрне нәфрәт уята, кешеләрне иттертә, диндән ераклаштыра, үзенең хәрәкәтләре буенча, үзенең кыланышлары буенча, андый кешеләрне күргәнегез бар. Мәсәлән, мин үзем күргән бар шундый бер кешене, теге динсез булмаган кешегә балта тотып чыгыра мөмкин. Берәр нинди начарлык эшләсәләр аңа каршы, ул балта тота да, менә мин мусульман, син мусульман түгел дип балта белән куркытырга мөмкин. Бу бит инде диннең күрсәтүе түгел. Дин нәрсәгә өйрәтә безне? Һәр вакытта юмартлыкка, һәр вакытта шәфкатьлеккә, һәр вакытта намуслыкка, гыйффәтлеккә. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең Кур'ан-ы Кәримдә Әл-Имран сүрәсенең 134-нче аятында Аллаһ Тәгаләнең муттақин, ягъни Аллаһтан куркучы бәндәләрнең сыйфатларын аңлата. Шушы 3 төрле категория бар икән. Аллаһ Тәгалә менә намаз укучылар, ураза тотучылар, закат бирүчеләр, хаҗ кылучылар, монардан тыш, чөнки намаз укучы мусульманнар дөньяда күп җәмәгать. Ураза тотучылар да Аллаһка шөкер. Закат бирәләр, хаҗ кылалар, хаҗны каналны карасаң, әйбәт ачып карасаң, хаҗда миллионлаган хаҗи бар анда. Ләкин аларның көндәлек
галәмәтләренә, эшләренә, хәлләренә карасаң, кайбер кеше шушылай яши. Мәсәлән, менә хаҗга барды, хаҗ кылды да, кайткач намазын да укымый, тәмәкесенә ташлый алмады, исерткечендә ташлый алмады, харам кылуына ташлый алмады, шушындый ук дөньясын, тормышын дәвам итте. Ягъни аңа хаҗга барып кайту бернинди үзгәреш булмады. Галимнәр дә әйтәләр, хаҗның кабуллыгы ди. Синең хаҗың кабул булды микән, юк микән, анарга теләсәң ди, хаҗга баруың белән кайтуыңның айырмасы булса ди, димәк синең хаҗың кабул ди. Ягъни барганда ди, хаҗга барган вакытта ди. Син мәсәлән әле гынахларга үрәнгән идең, ләкин хаҗдан кайткач син үзеңне харамнардан тыясың. Катгый рәвештә тыясың. Алла кушканнарны үтәргә тырышасың. Димәк синең хаҗың кабул. Син моны күңел белән эшләдең. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وعافين عن الناس والله يحب المتقين. والله يحب المحسنين. Менә шушы аятны мин сезгә аңлатырга телим. Монда Аллаһ Тәгалә безгә бирә шундый мәгълүмат. Кайчан кеше, менә безнең бит һәрберебезнең үзебезнең уровень бар. Мәсәлән, кеше иң беренче нәрсәгә иманга килә. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ диә, шулай бит. Һәрбер төрле сәбәпләр аша керә. Кемдер больниц ягыннан, кемдер шир ягыннан, кемдер әти-әнисе ягыннан. Кызганычка каршы күп кеше дингә килә авырлык аркасында. Кайчан инде проблемалар шул хәтле шума, ул бүтән юл күрми. Барып мәчеткә садака биреп, шунда бер дua кылдыртырга иде дип кенә уйлый. Күп кешене Аллаһ Тәгалә проблемалар аша китерә. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең таныта шушы проблемалар аркасында. Ләкин Аллаһ Тәгалә менә безгә мәгълүмат бирә, кайчан кеше бер дәрәҗәгә менде. Мәсәлән, ул иманга килде, гыйлем ала башлады, намазга тотынды, уразасын тута башлады, менә безнең Рамазан шәриф айы. Хаҗын кылды, закатларын бирә башлады. Менә шушы дин белән яшәүче кеше араларында муттакиннар, Аллаһтан куркучы бәндәләрнең сыйфатларын Аллаһ Тәгалә әйтә. Алар кем ди? Алар аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарраи. Алар ди яхшы булган хәлле булган вакытларында да, авыр кыен булган вакытларында да ди булышучылар ди, ярдәм итүчеләр ди. Чаще буду сюда приходить, потому что здесь очень интересно, много единомышленников, много вообще молодежи, с кем можно пообщаться, в дальнейшем какие-то дела делать. То есть такое общение, оно социально важное. И приятно, что я часть этой команды уже.